avuga ngo ibihumeka byose bishime Uwiteka. Murakoze cyane ku ikaze muduhaye. Nitwa Frank, data twazanye yitwa Nzungu, duturutse i Kigali gukorera umurimo w'Imana mu itorero rya Fosweya. Shima Imana ko uyu munsi turi hano. Ni kenshi twabiganiriye ariko biragorana cyane. N'uyu munsi nageze mu gitondo mbona bitari bushobokere, ariko ndashima Imana ko byakunze. Dushima Imana no ku buyobozi bw'itorero badutekereje bakatwiyumvira kugira ngo tubane uyu munsi. Amen. Rero kandi ndi buririmbe mutazi, ushobora no kuririmba izo baririmbye. Uko nje kuririmba n'indirimbo mutazi noba ngiye kwiyenza. Indirimbo mutazi nyine tiyo bafasha timoyemenye, ariko Imana ikumve muri uyu mugoroba, Imana itwumve. Haleluya, haleluya. Ndashimira Nzungu, nanjye ndamwegereje, ingabe wabigizemo uruhare cyane. Biratugora, byageze kuwa gatanu ngira gahunda ituma asohoka igihugu, yanga gusigara namwe ngo turashaka kugira ngo tuzagaruke tubane hano ku cyumweru. Mu bwiza kwira ni wowe wantaruye, ukoza zabiko Yesu zabuzi, ukoza
Imana kandi uyumve mwiza cya Yesu. Ariko nawe urabigiramo iki? Birivuga ngo yewe usinziriye wegira gute? Yoza kukureba usinziriye banza ukanguke akumurikire. Ariko wagize gute? Bwira mugenzi wawe ukanguka. Tutarabigagira papa. Twagiye. Wanasifiwe sana. Mungu. Nicho gituma nazatia. Nawe sio sera inuka. Ini sosi gatuma ayo. Ikashinure ngeni. Imaga zalanu. Zigera Katurindi ndimwe muri ukofu. Ufatikanye n'abasaza n'abakecuru niko kwisi.